Kurumjari, TOMTV ge, The Morning Talk, Raising the Voice ki thoramda mayam butaram muksari. Ahan boining asi, Imphal phone riba Manipuri Pausi sing asi Gemaroi Pausing si puna kamilese. Naharul gi thogdang da lalolup kya ge athing bamarakta Republic Day thoram pangthokre, apun bagi saktam matam kuina kahendana thamna bahona gani haibasi Minister gi wafum yauri aduga topa pawmada NIA gi thongda khangmangam dadana NSN IM na ceasefire withdraw tawragani haina center da ki henkre haiba pawma yauri. Atau pawmada BJP gi lusing basing na masak thokpa thabak kaya paikat panangasi leibak asina mangzil thana saukhat pangamani haiba TS Biswajit ki wafum yaure AR gi kahen bathong TSN akan momong da condemn torokli kasam thong da bom pokhai ki bagi mayak to wakan mi pham khrai ba pausing asina na harul thogda gi maroi pausing ori mathang si iraibak ni iraibak ta kumja lising ani kunithoi phawbada anoba Manipur ama purakna bahonasi horak libana hasing leibak asigi damak mathau sangma changi haiba paw yaure India lenga ki thong na naga ki waroshin purap ki mahut maning halan gadaure haiba NSN IM na charge tor ko form yauri beting the retreat pangthok tuna Republic Day ki thorom losin kraiba pausing asina ireibak ki mroi pausing ori mathang si sana leibak nei sana leibak ta lupa crore samanga rom changna sakiba dolai thabi virus fail oire lokhong da ising chenhan aba pambai leitre haiba paw yaure NDA biga tripartite agreement Delhi da sign tawna kre atopa bawda JNU da wangang luba Sergel Imam gi mathakta Manipur Police na su FIR lokhat kre haiba paw yaure aduga atopa pawma da anti defection law gi matang da Supreme Court ki ruling BJP ga lengak paiminari ba NPM na taram ok haiba paw ma yaure mathang si Hwelan paw da ceasefire handok laga amuk hanna khulai paibagi iho horok pa yai haiba NSN IM gi wafam ama fongi Governor na contingent chama ga tarani pan gi salute oktuna humadrama thoi suba Republic Day thorom pangthokre furup kanglup ki khenaba thamdana sakhot pa purak pa haibasi leibak sigi pandam ni haiba Chief Minister gi wafam fongi coronavirus positive oiba mioi Myanmar da changlak pra haibagi screening to khaiba paw yaure hoji yamna alarming oiba situation ama da leiriba kenoni state asigi tourism sakhon abagi tamak law and order fahanbagi tangai fadaba lei haiba PK sing gi wafam yauri EO gi mathakta vigilance and anti corruption case restart tawra haiba pausing asina Hwelan pawgi mari pausing ori mathang si POKNAPHAM da Republic Day gi thorom samana pangthokki bagi pausi dum yauri Manipur da su humudra ma thoisi Republic Day thorom pangthokre terror funding case ta NSN IM na New Delhi da ceasefire handokani ki henkre haiba pausi POKNAPHAM da yaure Assam government na NDF ABS Yuga Accord sign tawna kre haiba paw yauri aduga atopa pawmada state asida coffee pambi lakh tare lom thana ba padam thamne haiba MLA Rara Kishore gi wafam yauri hari pawsing asi POKNAPHAM gi han balai mai da phongba maroi pawsing ori mathang si Sangai Express da boro issue gi accord sign tawna kre athing ba marakta Republic Day gi thorom pangthokre beting di retreat pangthokre Manipur da su corona virus ki section thorang lokhal haiba pawsing asina Sangai Express ki ahan balai mai da phongba pawsing ori mathang si Isel Express da beting the retreat folk dance competition pangthok tuna humudra ma thuisuba Republic Day celebration ahan ba Manipur Rifles ki parade ground da losin khraiba paw yaure hanagi JNU Mahiroi Sergel Imam gi mathakta Manipur Police na case lokhat khraiba pawsing yauri CAA gi matang da koi wangang luba loinena khongjing changsi luba singi makha taba pawsi yauri miyam na thoba singi numit saruk yabiu numit humni sathagadaba youth club leaders singi training hogdokre amakta gi aithokraba mass movement February amadagi sathaba haurani haiba pawsing asina Isel Express ki maroi pawsing ori mathang si lamjingba times ta corona virus an balai mai da yam chawna yaure Myanmar medical officials singna fever screening devices in aduna check tokre Manipur gi oinadi section thorang lokot pa laitri haiba paw yaure aduga topa paw da Republic Day thoram pangthok ki pawsi samana dum yaure loinana Chief Minister gi wafam da miyam gi aningba apam thabak oina pangthok pasi lengak si gi apam mane haibas wafam yaure Manipur Electricity Employee Union gi matam kaktaba khongjang haurani haiba laisom ibom sa gi paw yaure wafam yauri Manipur na sakhot pa thinthari basi lingjel manadabadagi oigani haiba Minister Biswajit ki wafam yauri senary basing action longdrabadi Imphal cycle lambi ban tawrgan haiba pawsing asina ngasi gi maroi ba lamjingba times ki maroi pawsing oina han balai mai da fongi hairiba ngasi Imphal da phongna riba Manipuri pawse sing amadi atay atopa pawsing nei nan bugidamak ta ngasi khoi studio da election lebri basi POKNAPHAM pawse gi editor bari ba oza A.ROBINDRO sir mani oza bu taram nokseri thakjari oza
Republic Day की suti lagi mana maram moidana ngarang di pausi phogi dre ngasi pausi phongna ba matam da an bada laimai da yam chauna dum yauna ba se Republic Day pangtho ki bagi pau loina na maduda phongdo ki wafam mayam dum toan ba version da haiba tare interpret tor dum phongnari masida koina yengbe apsi miyam gi aning ba pam thabak oina pangtho pasi lengak sigi apam mani loina na pali lairiba lengak asigi minister MLA sing loina na hoigi BJP gi miyoi singna haiba tare masi thabak se mai pak na tawbadagi yam khumang chauction bangam le chakhot bangam le haiba toan mafam mayam adum phongnari laksini mafam di Manipur da hojik lairiba lenga asi miyam gi apam bagi miyam gi interest ta yenga kadai fawba thabak tawraga chatli miyam gi damakta miyam gi ihul khangna kadai fawba thabak tawba ngamli bagi haiba sini oja kai wafam thabini sarkar pariba singi maikai de budi sarkar sigi afaba yamna hai afaba yamna ngangi phai hai masi masana masabu thagat pani haina lauba tabani thagat pai si atopa na thagat paduna phai masana sum thagat padu budi haijariba ada leiriba government si sahi ahum papung Harkadore tha Araba or money, the 17 ne, 18 ne, 19 ne. March tha da Padorabani. Padorabani, say Umapung Padorabani. The say si Manung Sida Gamin Sina Taukiba, Masak Naiba Tabak Sing Si, Kakogi welfare scheme sing. Lay Masak Naiba. Adum anoba hogdokpa se chief minister gi sil tembang adagi go to hills school pagaranchi mission sumba bayam budi lay adu layraga su atopa mai kai mayam amada government sigi pendaba government tawhaninga torok mayam amsu laytaba nate hoji koi kanodagi April dagi hogdoriba 7 PSC kasi kabar mayam yaunari oza singi tolop si 5th pay commission gi tolop to pi ai bagi papam yauri masi government sibu salai riba employee sing hai tamne employee sing na salai bani government se adu employee sing gi kanu dagi pen da mayam lei amakta gi leiri sigumba mayam ama adagi hauji akogi center ga NSN and gogi lairiba mari haibadi kogi wari sabolution kraba matungda final accord sign tongna yabagi thak lereiba masida Manipur government na kari tawribagi haibsi miyam da khanghan da ba haitai hoi government ki oine budi kanoma thorang ma kai kai tawba yaba leijeram budi yai adubu sima kai tawni haibagi kaino khanghan da ba sulai adagi lambi thongi mai kai di yengurasu si sarkar pai bhorok puta khara makai di sem gi mali adu hauji lambi gi phibam si ha nigi da hanjal lak padong no mutawi kudom moina nak pita kano koi gi uripo kangs road ki mate khra laiba si bau banda ki sangai festival muang dong semden gi de ana mate tu bau Samu Sangit lambi matik tu bawa semden bangam jadraba government ni hena sars tor pada kari hari kumdono government sina inak takpa Imphal dagi kilometer amari dang saraga leiba hari bob phat gidraba karu se nong ni mangri na taba tha kaya je siai leirei bo pot si gantang bawa semden bangam daba government sibu haina di kamai tu dagi haibi potuni haina hajiri se adubu afabasu lai phatabasu lai afabana yamaga phai haibani phatabana yamaga phati haibani adubu sahi om gukta ngari bo gameni sahi manga bobu sudri aduna yengu ta aduga akogi pangthokriba Republic Day thoram se yamna adum Manipuri mafam lairiba district khudi makta su noina pangthokna ki moriba Imphal gi Kangla da den lotion gi thoram akogi Fasimar ground pangthoki lakini mo fam di Republic Day thoram si mamangai gi matogumna hojiti miyam gi saruk ya bugi sang si yamna hantharabraina khali lalolup singi boycott marak ta pangthokpa oibna su oiramba yai akogi miyam na thoktana masi hupna akogi
India da masagi maning tamaba leba ama oirkanda masai constitution semjadana lengak chakibagi adumba yamna puari oiba kano haibtare thoram ni Republic Day thoram si India gi oinadi masi Republic Day si humadrama thoirak suba Republic Day se pangthoe adubu ngasi koigi lamdam asida lairiba citizens singna Republic country ama oibagi masagi koigi democratic country ama oibagi sab saba pham tokpa citizens singi right citizens singi hingbagi mahaudu sab sana phangabra haibisina ja kai wafam thameni sab sana phangi haiba yaroi Republic Day si akogi Indian Constitution chatna giba numitu ningsinga ka pangtokpa Constitution se ka yamna mari leina ba pot amakang madu Constitution da piriba Constitution gi chatna kanglon mayam dubu government da kadai bhauba ngakna sadi bagi ai basi yam zawba haningai wang amakak ne ada Constitution violate toba sarkar ki maike digi adum yaudab nate court ta satnari ba khonari mayama lei court da tabasu mayam lei masigi ja unconstitutional oil tabasu mayam lei aduna Constitution violate taude haiba yaroi gamena tawusu lei adu Constitution si phajana satlalaga Constitution si phajana yokatlaga madu miyam da hena nungaiba punsi mahingama jaifaba phanganba ngamgadabni adu Constitution violate tawri makhaidi miyam gi right nung da asokpa mayam madum leibam toy leigani ana haijiningi budi Republic Day thorom pangtok pagalona Constitution ngak pasisu yam mathok tai na I thamjaningi aduga Republic Day sin hawai ka husigi ta haibi ba manada bakara mamang ida mayam thina saruk yadana tawbudu husiti karu leitre haiba adubu haugi sahi karasida kogi contingent masing yaba contingent singi masing ji saruk yaba masing ji sum hengalak padung stawi sahi karadi akogi security gi police gi karigi adagi kanokra khara natana leirudrabus leija kano saruk yaba natana ataini yadaba gusum yawrabane adu hiti school college mayamama saruk yare tawudo moisi jaga amda liega tawu mali one day ahead tawraga koi shape side over jaga amda thamerga tawba budi male adu orgasu saruk yaba masing di hengale hande se samaga tarani pani ani hengale aduga atopa pawmada mo koigi corona virus si hojik sigi license si matang da yamna koigi yam alarming oi bai tare pitri patient mathungna mas koigi pawse sing da phone ba matam da natragana koigi ngarang phawda laigi ba koigi update hai tare Manipur gi oina di adum section tharong si lokhotpagi lokhotle hairaga su Manipur gi oina di section tharong lokhotpa laitre na pawsu anum kharab dum yauri Myanmar gi medical officials sing na fever screening devices na aduna check to koi Manipur rom dagi Myanmar rom da changlak ba sing di yamna thu na makoi gi steps di lokhot kra hai ba tare masi yamna laithok pa su yadaba loina authority na su ahen meaning changbagi darkar oi ba keno ni masina paktak na keno tawru targa di koi gi amumuk koi human mioiba jati gi human race se amumuk paktak na koi suan ba hai ba tare kai wafum thamina sina si kogi kiningai bu virus hek thu ini SARS na ma lei ko 2002 da thok bu madu su sina dai thole adu budi koi 2004 dagi makata ba case lei hidre loire hadak amuk thole masina bogi unan gi market amadagi ngai jo madu lin dei ni bu sai nam toy seafood so hai ko do lin dagi ni so hai na gum toy ado masigi si ihan han ba china da sigi anaba thengna bu si ka mamang sahi gi akogi aroi bu numit
December 31 December ni maduna maram olaga hoji UN wana masigi virus sigi maming si 2019 eno haibra adamaina thole ado China da hoji phawda unofficial of the mi fu matak da si re up to 2000 around 3000 gumba ma so adagi atai leibak mayam US da Japan da adagi Thailand da Nepal da India da su unofficial oibani Rajasthan ga Bihar ga da amamam detect tawre case thengnare haiba ma positive oiba thengnare haiba ma leire adagi masigi si yam launa gan ba sur hon badagi su nangdara de da lawba hakjang thengnabdu su lawba yamna adagi madugi hidak su leitaba yamna kininga oiba laina ama di oye hari balena si Manipur yoroi haninga leite adagi huje khoi Manipur gi kanu maya mairoi maya ma sinada doctor tak dikang de meneng de tabak tau lei beneng de leina maya ma yawi mosi huje leibak tu do ori ba phibum du na maram moraga mosi thadorok pai huje si kanu sti sinagi saruk mafum kharadi heta curfew chamana na leirabani hai mapan thongna dabi gari sen dabi khotabi school college ka loida suti thatokna heta curfew phim da leiraba kanone asigi marak da moi aras makha ta na sembo moi dex tu yenga no sakro thadrok pai hai adu moi na lakpa matam da hujigi virus loiner ka lakpa se adagi virus ki moi gi expert sing na hai bada ICIB gi sumana ma window period am lei hai 14 days di virus ai ngon da sangar ga su 14 days ai se kain ba dau dana laiung ga am da uthok da kain da adum leiba adu 14 days bum na nara ka dau buni hai ba ge mu yaure ado ni khudak ta airport ta na jaga koi gate ta thungo mi se hekta koi na test tau dam da emasi free corona virus ni hai na longbu yaro duri masale dum loinari loinara ga ba sagi 14 days ki manung du magadi ma se dum sang ka do ne ba dai sangba se mana layong do thuk so bawna yaw virus tu di atop transmit to kan hote dum yaw ma de khalle ba se thengna ba da khoro de sor hona ba da masi gi se yamna kiningai ba laina amani he nei di lojai ada huji khoi gi prithvi da deadliest disease akoi thengna ga hoi mayuk na ga lerim ne ko gi HIV leri Ebola leri adagi kano rabies leri ko sumba mayama dengue nungu sumba mayam su leri budai marak tu degi smallpox sumdi je kano to re ngam re sahi lising si smallpox na mi si mayama hatana mami tangan dana ganto na lai gra bane ba mamai sa mandana 1980 degi World Health Organization na smallpox free ore world se haina lau thok re hujik leitre kun hawai khabar da su am jaw mani lei jaw thok pa gi pau pi bunga muda lupa aduk sel gi mana pi ne na khabar de advertisement to ga mena ai leitra ba lei puthorok nam ni ko kara gumba lei jaw thok pa le ra magadi heta sida anaba si leire haidana hairaga paisa do phangdo ba puthobu ngamdre adumana advertisement je hapo bawba akogi kano se ngamdre puthok ngamdre leitre have tana suman tawdana atai laina sing sisu hoi ngamapati yai nongma hotu honari ngatne ICIB su honari sum honabdegi kano torokna hositi akogi hidak saraga sum pusi sangdu pagi kano su leiritana adumai tawdana atai su sum puthokpudi yai adu hujmakti leitabina si vaccine leitabina hidak leitabina section ba sinatana atai pai leite aduna masi sarkar da natana sarkar da ngalu taina bi mahuta akoi praja su kamai tawdana akoi leina asti ngakthok kadege haibasi mogi department gi orin no hai dum dere dana si tawbiyo no haibani singba ada praja no su yam kan section bangwak changi section ragadi mathang sandoruk tuna
China gidi numit tarani da bed di singam lebo hosta ama sanu si pada ama sabo ho kramale lobu lodu mani ama adagi 1300 ama 15 days sane na sare koi India na sangam da Manipur sangam gadra kamoy aduna missing yam bade India so ani su ni China ma thang ne China da to ma ne hosi India da to ro de si ge lai ba Rajasthan da sangai ba Bihar da sangai ba hosi gi nar el dai ramina masina brang brang kapter ma te me am se plap san dor mutam da India kari ui de ge si jo am hani ngai ui pot om de ana section ba tai government su section ba tai section thorang lo ko ba tai miam bhap ta han ba tai miam su bhap ta ba tai karmain tar wa lena ste ngak thok de ge hai bu miam su khangjin ba section thorang lo ba yam darkar oin khal akang ai singi mo lo ba lo na I pau sing si fazana matam gi naina dana kari thoi kari taw yai akoina kari section thorang lo khot pa yai si miyam gi oina su tawbam thokpa masagi thogdang du tawbu darkar ore sarkar gi mai kai gi su lokhotpham thokpa leijaba khoi gi ngamjaba level da di section thorang lo khot pa chi tangai phadabrang khalle hek khoi gi kari gumba ma hek tholkom isu ma tholkom matam da masi matam thinda dana tabak siam thuna pakhat pai tangai phadaba leng khalle makha da pau sing si lo ko trai ta ten ba brem tang lo je mi yang tabri ba sing ten ba brem tang lo je kem ku khudang ai bine se Wabiraganu Medilena pung kunmari chupna adongi yumda medical oxygen thinba lakpata natana installation tawwa yabagi khudong chaba pijari masita natana darkar laiba oxygen regulator amadi makhal khudingmaki oxygen mask na singba puraktuna miyamgi mateng pangjari loinana anaba singamari leinaba makhal khudingmaki medical equipment sing foldable bed suction machine regulator monitor nebulizer wheelchair amadi oximeter na chingba leiba amadi waiba yabagi khudong chaba pijari adomsunga sima call tawduna tanabiyu aikhoi contact number 9205987988 amadi play store da changbiduna Medillion F download tabiyu break matung da mayam bamu kana TOMTV gi the morning talk raising the voice ki thoram da taram nok sari zato pa pawma mulok kholaba da anti defection law gi matang da supreme court ki ruling BJP ga lengak pai minari va NPM na taram okre haiba pawma yauri laiba from the coalition government the NPF NPP loina BJP hariba khoi gi party ahum si yamna maroiba party oiri masida minister TH Syam Kumar gi matang da thangal pa disqualification case amagi matang da khoi gi supreme court na speaker na MLA ma resign tawba loina magi mathak ta lokhotpham thokpa anti defection law ge matung ina tension matung ina lokhotpham thokpa thabuk si masi kalai phabo tawba yab ge habu parliament amuk hana khana na wa kogi January 18 da supreme court na tangi judgment dugi copy su kogi Manipur legislative assembly ge secretary da submit tawkhrabane masi matung da NPM na madugi judgment du taram oi haiba ma lae lairi wa from de laiva kogi somda su coalition government laiba loina na oira iba kogi political ge rajniti ge ahong ba haiba tare anoba development se oja karama mai kaida yengi kadugi su NPF ki su Nagaland da mogi MLA khara hojiki sarkar pariba kanu sida kogi yauksan gi ba sarkar sida moi ki mathakta disqualification gi thaba petition do speaker na Manipur gi lokhataba sumaina sum tha taramuk si lokhatna leiba sigi marak sida Manipur gi matang da speaker da kogi 4 weeks ki manung da masigi kanu si lakhut ka dawni haibagi directive ama piba loina parliament masigi kanu si khana ga dawni kona ga dawni haibagi directive na singba wafam na singba piba sida NPF na masagi kanu du taram uglak pani mapung oi badi moi gi su speaker na lokhatna leibado madu ka mari le na ni moina kanu tawrise ada haujiki akhoi gi Syam Kumar gi case na maram werga akhoi anti defection law 10 schedule si amend tawrak pa yabagi phibam pauba ai leirabra hainai di khalle ma di kanona supreme court na hari badu sagi
political masamagsu political party dugi member amagi member oriba speaker da defector sing disqualified tawbagi sakti piraga thambase pibase chumra chumdabra haibagi wafam dune Supreme Court na putore ise adurgadi masi tongan body amana se High Court ki judge retired judge Supreme Court retired judge amana lusingba tongan body amana masi kanu si yengchen bada chumi haibagi mot eba piris ana sumda Sangkumar na kanu de yauri sei pung phadore Sangkumar wasakpa hek nongan baga Congress ki maikai degi bhagpu disqualify tawna kanu da speaker da petition thare hai moji moi Congress na hai bani ko chap chap du mi to koi khang de moi hai da hek nonga baga tha bani hai huji phau si da disqualify tahum thui jo hai de bi se noi gi petition do yenge merit laite reject to bu su to da bi adagi adu no du chume disqualify to re have to adum kanu upu da hapta laga ta kanu da hapta la dum file hapta la sum thambagi mong du ne ba madudani ngasai gi khoi gi Congress ki kamu High Court da saluba High Court ngasai ma di quasi judicial oiba podina speaker gi su leijeri ba magi sakti do magi kanu du da court na khut thingjin budi yadabani na High Court da loinak Sangkumar gi kanu si loi hairaga speaker da sigi rai ma tanaba haibu ngamde haidna court na ba High Court da haigim ne madu matung Supreme Court chat pane Supreme Court na su speaker da khut thingjin de ba nang disqualify to do ne haide ba tawroi do ne su haide ba tawdu bu Supreme Court hai se nang gi da le ba kaino do kanu se rai ji phangba numitagi parga sayod mari manung da nang gi tau hai bane kai bai speaker torok tagadi petitioner ani do Supreme Court da bung la hai bane la hai ja du dati ngasai gi speaker na sida kaim tawdraba id kanona Supreme Court da direct oina disqualify tawge ga hare busari pore na taga direct pe pe na tawgudu ni ga na haira po yare ta da concern ba kano ma pirak po yare khalle ba ana sibu akhogi BJP ki gongang loi emdati Congress na Supreme Court da chalu bodu kaimda Canada da hale masidi Supreme Court na Congress ka do kupang thar gum ne na hai bi tribunal kan tho chalu bai ni chalu bagi adu advaina hai bi su leiri ado madubuna karam mong da hai no su bhap ta de ramdi seida speaker da sunglo lo khatra leibo photo week mari ki mong da tau hai na hai bo directive piri sibu kaim Canada bani de dilau ya phote ale som da ten schedule schedule ya phi bogla dum piri parliament de piri directive sidi mana hai ba me am du de adu karib de hek lei taw do na hekta hai su ta gi hoi adu na adu oire adu si matang sida sukano gi Sangkumar gi case na mara moraga ten schedule da ho mula oi haringa likti maja lairi film sida if speaker sina masagi tawam thopaji phajana tawreng khalo natragana koi isam samna dum disqualified tawreng khalase adu targadi Congress tagi BJP da sanction gi ba MLA taret ki marai buksi kari oir pu ya duga anupa political gi ba anupa changes ama masi disqualified tawgra matung da lakado ba phibam se kamai ning disqualified tawroga hekta loroi disqualified tawro matung da koi sang tawreng khalase dik kadu se Sangkumar se disqualified tawreng khalase tawrasuma amuk court chat kini maram sati na hairune ne khalein kamada stay taw ko pomula kini masi mai hauna bini adagi tawdre kanona Congress na muksa kini tawum thoi hana muksa kini ko kota adagi sida silere aru ngasai taret che taret ki mathak ju sabsana sigi kanu se moi disqualification gi case thar ga leiri moi taret ki mathak su aduro gadi kanu gi Sangkumar gi da tariba rai si madudasu applicable oibra oidabra madum ni court ki kanu gi ain gi thabak si aikhoina ukil mukti natamina sabsana hai buding amde du moi su tha bata ne kanu da moi tare ki su siwai taw da sigi tare sida kanu to bidre hadna amuk tha bata ni madui matang su mula kadra in khale khanjabda natragati hai udragati court ki di kaim torok dong mante aina kanu to umlei
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CBIꯗ ꯊꯤꯖꯤꯜꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯍꯜꯂꯦ CBIꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅꯗꯤ CBIꯗ ꯊꯤꯖꯤꯜꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗ ꯊꯤꯖꯤꯜꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇꯨ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯈꯪꯉꯁꯨ ꯎꯄꯥꯏ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯇꯕꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯔꯦꯠꯁꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯧꯅꯔꯛꯀꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯤꯗꯤ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯈꯔ ꯂꯨꯅ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯃꯥ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯁꯥꯡꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯃꯗꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯅꯤ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯩ ꯇꯧ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯟꯇꯦꯝ ꯇꯥꯔꯛꯑꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏ ꯕꯣꯔꯣ ꯕꯥꯕꯨ ꯐꯥꯗꯕ ꯃꯥꯏ ꯐꯥꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯩ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯠꯅꯤꯀꯣ ꯕꯣꯔꯣ ꯕꯥꯕꯨꯗꯨ ꯃꯥꯅ ꯃꯣꯏ 7 ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯦ 7ꯇꯨꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯂꯦ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯌꯧꯔꯦ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯦ ꯍꯪꯒꯠꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯍꯪꯒꯠꯍꯟꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯏ ꯃꯊꯛ ꯀꯟꯇꯦꯝ ꯊꯥꯔꯦ ꯀꯟꯇꯦꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀꯟꯇꯦꯝꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯣ ꯂꯥꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ BSFꯒꯤꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯦꯜ ꯑꯦꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯔꯒ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯝ ꯊꯥꯔꯦ ꯁꯣꯏ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯟꯇꯦꯝ ꯂꯥꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯡꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯔꯛꯏꯕ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯤꯌꯥꯔꯤꯡ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯡꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯃꯥꯏꯁꯤ ꯗꯤꯐꯦꯛꯁꯟ ꯅꯠꯇꯦ ꯗꯤꯁꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯥꯏ ꯆꯠꯆꯈꯤꯅꯤ ꯑꯁꯣꯝꯗ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯆꯈꯤꯅꯤꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦꯅ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯆꯍꯤ 2-3 ꯂꯩꯔꯛꯄꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯊꯥꯖꯗꯦ ꯊꯕꯛ ꯈꯔ ꯄꯥꯏꯈꯠꯇꯕꯗꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗ NSCN-IMꯅ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯁꯤꯁꯐꯥꯌꯔ ꯍꯟꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯀꯤꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯁꯐꯥꯌꯔ ꯍꯟꯗꯣꯛꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯣ-ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯒꯗꯕꯗ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛꯇ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ NSCN-IMꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯞ ꯐꯪꯗꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨ ꯊꯨꯡꯉꯛꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯎꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯈꯟꯕꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯒꯀ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒ ꯂꯩꯈꯥꯏ ꯇꯥꯗꯕ ꯌꯥꯅꯗꯕꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯅꯤꯡꯕ ꯀꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯗꯔ ꯈꯔ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯂꯩꯌꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯗ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔ ꯏꯟ ꯆꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯨꯡꯇꯤꯡ ꯁꯤꯝꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯗꯨ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯏꯌꯥꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯌꯥꯝꯃꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯃꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯐꯥꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯃꯦꯂꯥ ꯖꯃꯤꯔ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯟꯗꯛꯇꯁꯨ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯊꯥꯃꯈꯥꯏꯃꯨꯛꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯍꯤꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯃꯐꯝ 3ꯗ NIAꯅ ꯁꯥꯏꯃꯜꯇꯦꯅꯁ ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯗꯅ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔꯗ ꯃꯐꯝ 4ꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯐꯝ 3 ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯒꯤ ꯊꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯌꯥꯗꯦꯗꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯔ ꯆꯠ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯃꯛꯇꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ NSCN-IMꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯀꯗꯧꯕꯒꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥꯅꯣ ꯀꯩꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯅꯕꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤ ꯊꯤꯔꯛꯄꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯩ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯇꯦꯛꯁꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ꯭ꯔꯥ
ทีกันปนีทีปนีเนี่ยแน่นะอะดูมาดูมาเนี่ยสิ่งแน่เนี่ยสังเกตว่าคงทางสิดามวยเนี่ยยานิ่งเด็ดนะมาดูกี่ขุดงสาวแล้วก็หายผู้สูงอายุไม่ยังขลิหันดูอันนี้ให้ผมจะแต่เปลี่ยนเดี๋ยวไม่เอามาเลยบุตรก็หันตะกี้ตัวนี้สิกะอันนี้สิผู้เสียก็ตัวผู้เสียดูหุ่นสิวารีสาบิทำกิจกรรมบอลลูชันครับ31 October da pura loi gre hai sum di mam yam da kai seng ngo podom kan na adu mui bhana buddhi wari sabul loi bu numit tu da hujik lai ba kanu se miyam gi kanu gi mating de gi ni hai da miyam thagat ki ba ma di dungai bu phong do bu ba hai tai miyam thagat in ni sigi thak si yong na sang chile si miyam gi kanu ni hai da thagat ki ni adigi khoi gi Nagaland gi chief minister na su ngasi tang kunthra ma thui se naga gi am na historical lo history wo ba numit amani haidana singda gi bani ado wari do positive wo ba mong de lotion na gi badi mali kano natraga di huai sing do la oi hai ba ado agreement di sign tau na ba batam je Christmas mamang tau ni han ma mi tau hidre ado hojik su karam tam tau do hai sab sab de hai bangam de do ikoi koi de tau na ba ya ba gi thaja ba bhaudi leina bani aduga ngarang han khabar dong yaw na gi da Manipur da khoi gi Naga Territorial Council Autonomous Territorial Council Arunachal Pradesh da ma si tau ba ka na haina su haini kre ado sigi marak sida sugumba mamuk lakpasi kari tungda kari orpu yai tasengna moje handokhi dorabra doga jegal da musak dorabra aduga masi moida sum penda badagi hairi bra moye ba sab sab phire man lawrabra haibadudi matung ta puda moina sangsil lakata ba thang lakata ba khong thang duna hai ta ni du da koina hai puti kara wan lochal tentang hanagi JNU mahiroi Sarjel Imam gi mathakta Manipur police na case lokhat kirai ba pawm yaure CAA gi matang da ihok sanction ki baloi na phongdo ki ba haidok ki ba wahi sing da koi gi anti national oi haiba loina tuan ba charge me am yaure masida lakchani ofam de asumaina koi gi handak ki BJP gi center da su paliba state da su paliba loina na pulaboina koi gi center gi BJP gi lenga ase CA gi matang da yamna active oiba role ama lawi hai tare mathau yam phajana pangthoi Manipur da su dum sabsana Manipur lengang na su dum CA gi matang da di makhoi gi su support to leibani na stand phajana lei asumaina khoi gi case ka lokhat pasi FIR ka lokhat pasi sumaina nupi angang gi mathakta sathaba crime loina tamthi ba crime sing da chenaba myo sing gi mathakta sigumba sing se yam thuna ga kano tawraga kese lokhatlaga chaira ka yam thuna pihalagadi amu hena su nungai gadrang khali somda CA gi mathang yamna active oiba sumaina hiramasi da su yamna active oiragadi hena mayamna harauna ga ne khalo da ten tan thambi bidiyeng do tongan na yeng bam ma sangi saigi hojiki moine siri ba maran sina citizen gi maran du ni ko gi tongan ta ba adagi ko gi government ki mathakta kano to bu khot pa ana hojiki mo de citizen ni mana hai bada awang no puknam dam si bharat gi tongan ta ga dam ni hai ru bo gi oi ba male tawri si aduga sigi wahai sida ni atopa state amana so awang no puknam dam gi bai mathakta FIR lawi Manipur su lawi ado khara makhai budi handaki CA gi matang sida ma da natana te kano da su citizen charge to se dum thingnei kano to buse aduga gan Manipur da su koi CPI gi kano gi wathwa mayam kuina laigrabani ana khara kanna di tawre handaki kano se adu Supreme Court amu kari harakadage du yeng tam ni Supreme Court na state to di taw hite aduga su ngasai gi notice issue tawduna de legre basi unconstitutional oi chanaba yapam thokde chanaroi dawni haina adu karigumba Supreme Court na moidi kanoni piro ne sigi kanu si chanaba ya ten haira di
ꯒꯃꯦꯟꯁꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯟꯒꯩ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯑꯔꯦꯝ ꯇꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯇꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅ BND ꯒꯃꯦꯟꯅ BJPꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯕꯦꯡ ꯁꯥꯒꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯥꯁꯟ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯦꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯅ ꯑꯣꯀꯨꯄꯥꯏ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤ ꯍꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯏꯔꯣꯏꯖꯤꯡ ꯑꯁꯤ TOMTVꯒꯤ ꯗ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯇꯣꯛ ꯔꯦꯖꯤꯡ ꯗ ꯚꯣꯏꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯄꯣꯟꯐꯝ ꯄꯥꯎꯁꯦꯒꯤ ꯏꯗꯤꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯔꯣꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯔꯃ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ngasi gi onadi TOMTV gi the morning talk raising the voice ki thorom matang sida loisinjare hayeng pum phum asimakta the morning talk raising the voice ki thorom puduna laksage matam adu phawdang di kaina na ba ya thengni jere pina birase